Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Saing giru ka lumi kasana all ko. Okay, si Kuwaito. Sunuan te binaisab iye untuk kanten bin part 5 ni iye. Ubus ni kita si part 1 to part 4. So Kuwaito part 5 ni kita erui binalik-balik tebi untuk kanin iye metro tinaat di dalam untuk kanin. So magsukol ni hadda si kaam temon iye manggay usa-usa tuo si kitelo mag-comment kaam duk may mag-sharing magsukol si kaam pinaikta duk si may baahu painte makakita tu si video te inin duk may makakita tu si may lola-lola te inin dasa kay patanon bi mag-follow duk mag-share duk mag-like may kasana all ko ubus erwin untuk kanten bin lime letter do untuk kanten bin 51 blood Pilipinas erwi untuk kanten bin magsukol ni hadda si kaam si me mania YouTube nen bang makajari si kaam mag-subscribe kaam to si YouTube TV duk TV filmi gaylam matu duk niya pagtikul-tikulan TV kawa elew tuo si lola-lola TV inin sukol ni hadja niya pagsayhan TV kawa koha pleto ni kebang metapos ko ni iye me bidyuhin dasa kam jumo si me untuk kanten bin pegge magbalik-balik duhe pi kemon bisaralay ero pi neddo kun bang niya bakas taat biubos gay ni daran taat bi ero pi neddo kun dukma si ruisab kam bang patik kapamurahan ko maasik ruisab ko si kaam suka pegge bang mura isab manamal wet ni untuk kante part 4 miyaan gak bisan abutan makakita sinduehin 50 do comment tumba ni. Okay, insyaallah gerbe hunit manamal magsukol ni hadja si kaam si mag-follow duk mag-like duk mag-share tuo si kite si page te duk damikyan nen iya du isab iya me mag-subscribe si me YouTube te magsukol du isab si kaam. Okay ne insyaallah murah-murahan bang pain kita di dialin kasanyangan sa lama-lama magsukol si kaam